Се чини дека не можеше да избереме подобар момент за интервју со хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, не само поради неговата официјална посета на Република Северна Македонија. Хрватска оваа година слави 10 години членство во Европската унија, но имаат причина и за уште една победа да слават, а тоа е членството во Шенген и во еврозоната. Завчера стигна вести дека хрватските граѓани ќе можат да патуваат во Соединетите Американски држави без визи. За сите овие теми, како и за билатералните односи, но и за состојбата на политиката на проширување на ЕУ, зборуваме вечерва со нашиот ексклузивен гостин Пленковиќ. Останете со нас. Господине Пленковиќ, добро вечер. Благодарам што сте дел од нашата емисија. Добро вечер и хвала лијепа на позиву. Мислам дека не можеше да избереме подобар термин за интервју со вас, и тоа не само заради вашата официјална посета на Република Северна Македонија. Годинава се навршуваат 10 години од членството на Хрватска во Европската унија, но имате причина за славење на уште една победа. Тоа е Шенген и еврозоната, а вчера стигна вести дека хрватските граѓани ќе можат да патуваат во Соединетите Американски држави без визи. Ова се многу големи чекори за прилично краток период. Една ретроспектива ако се направи на целиот овој период, кои беа клучните предизвици и клучните придобивки? Pa hvala vam lijepa na mogućnosti da našim prijateljima u Makedoniji približimo najaktualnija zbivanja kada je riječ o procesu integracije Hrvatske u Europsku uniju, u dublje integracije. Točno je, kao što ste vi kazali, ovo je godina u kojoj ćemo obilježiti prvih 10 godina članstva, to će biti 1. srpnja 2023. godine, ali isto tako i prvih nekoliko mjeseci kada smo realizirali dva temeljna strateška cilja u radu moje prve i druge vlade. Ja sam premijer od listopada 2016. I mi smo tada odredili, sad je trenutak da prionemo reformama, da Hrvatska postane članica šengenskog prostora, da postane članica europodručja. To su procesi zahtjevni na kojima smo radili odmah od kraja 2016. početka 2017. ispunili sve kriterije. Kao što znate, u tom procesu mi smo čak uspjeli ući u Schengen prije nego što su to učinile Bugarska i Rumunjska, premda su one u tom procesu od 2011. Uspjeli smo ući u europodručje također prije nego što su to neke od nama susjednih zemalja željele i zaista sa europskim stabilizacijskim mehanizmom koji je također jedan veliki štit Hrvatskoj i našoj ekonomiji i gospodarstvu u slučaju kriza u kojeg smo ušli prije doslovno 10-tak dana, zajedno sa ukinućem viza sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa ulaskom u Global Entry program, napravili jednu poruku da je Hrvatska i u smislu suzbijanja nezakonitih migracija, funkcioniranja migrantske politike, šengenskog akija i naravno svih kriterija koji se odnose na monetarnu uniju, na bankovnu uniju, na takvoj razini spremnosti da smo mogli ostvariti ta dva cilja prije samo 3 mjeseca. I s te strane sam izrazito zadovoljan jer to znači da su hrvatski građani sada kao građani Europske unije u potpunosti izjednačeni sa pravima onih koji su u samoj jezgri već desetljećima. Така, доаѓаме од една иста држава, бивша Југославија, имавме слични стартни позиции, дури можеби ние во малку подобра, заради тоа што се избегна конфликт. За жал, различен пат на развој, Хрватска и Северна Македонија. Кои се советите кои што можете да ги дадете за македонските општествени елити? Не зборувам само за политиката тука. Pa što se tiče tog zajedničkog puta, sličnosti Hrvatske i Makedonije su ogromne. Dakle, mi smo, ja se sjećam u ranijoj fazi 2000. godine kada je bio održan zagrebački sastanak na vrhu, to je bio prvi summit između lidera Europske unije i lidera jugoistoka Europe. Tada je Makedonija bila glavna zvijezda toga samita jer je parafirala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Dakle, prije Hrvatske. Mi smo to učinili godinu dana nakon toga i potpisali 2001. godine. U međuvremenu, nažalost, od dodjele statusa kandidata Makedoniji 2005. pa do ovih formalnih odluka o otvaranju pregovora prošlo je 15 godina, kao što znate. Trebali smo doći u poziciju da Hrvatska bude predsjedateljica Vijeća Europske unije 2000. pa da se konačno deblokiraju ti procesi i napravi nova metodologija pregovora i da kao prijateljska zemlja gurnemo naprijed Makedoniju zajedno sa Albanijom u tom trenutku. Međutim, ovi bilateralni
problemi koji su bili prvo s Grčkom, a sada i s Bugarskom, stalno nekako opterećuju brzinu integracije i naša je želja da te bilateralne teme nemaju upliva u proces integracije. Mislimo da to nije fer i da to nije dobro, da se Makedoniju i cijeli makedonski narod neopravdano stavilo u jednu poziciju čekanja, čime je izgubljeno vrijeme i za integraciju, ali i vrijeme gospodarskog razvoja. Ja sam danas u Sobranju kazao, potpora koju se dobiva prije članstva i poslije članstva je neusporediva. Hrvatska danas kroz dva stupa, jedan je 7-godišnji proračun Europske unije, a drugi je instrument EU iduće generacije, dobiva 25 milijardi eura za sljedećih 7 godina. Ta sredstva su jednaka jednom godišnjem proračunu Hrvatske. Prema tome, takva dodatna vrijednost... Ili mnogogodišnji za Sjeverna Makedonija. Tako je, višegodišnji naravno za Sjevernu Makedoniju. I zašto je to dobro? Dobro je zato što možemo ulagati u našu infrastrukturu, u prometu, zaštitu okoliša, u vodno-komunalno gospodarstvo, u ceste, u željeznice, u zračne luke, u socijalnu politiku, poljoprivrednu politiku. Dakle, možemo jačati sve ono što inače želimo sa nacionalnim sredstvima, samo ovdje imamo dodatne mogućnosti i naravno sve ono što se odnosi na prekograničnu suradnju i suradnju sa susjedima. I tu su te velike prednosti uz naravno načela, pravnu stečevinu i ove horizontalne programe koji su dostupni svima. I s te strane Hrvatska napravila velike korake. Mi bi željeli od srca da taj put koji smo mi prošli vrlo brzo dosigne i Северна Македонија. Тоа е одлично и пораките се навистина добри. Мислам дека и така ќе бидат примени таму каде што ги адресирате, но за жал, како што споменавте и сам, билатералните прашања остануваат јаздол да бидат и во регионот, особено за нашата држава. И вашата држава, и вие лично бевте стрикно против оведувањето на билатералните прашања во преговарачкиот процес. За жал, тоа нешто се испреплета со така наречениот француски предлог. Многумина познавачи тогаш и дома и надвор предупредува дека ќе се случи ова што сега се случува. Во Македонија да има еден политички хаос, каде што топката целосно ќе биде префрлена кај нас и како што вие и денес кажавте, во една ситуација да се најдеме каде што сами себе ќе се блокираме. Значи, многумина го предвидува ова, нема задоволство во тоа да се рече ви рековме, но што сега, како од овој јазол понатаму и како денес вие гледате на настанатата ситуација кога веќе е прифатена рамката од македонската влада? Da, točno je. Naša principijelna pozicija je, pogotovo nakon iskustva koje smo imali prije otprilike 14-15 godina kada je Hrvatska pregovarala svoje članstvo u Europskoj uniji. Mi smo tada imali neka otvorena pitanja sa nama susjednim zemljama koje su nam realno usporile dinamiku pregovora barem za 2 do 3 godine. Tu nema nikakve dileme i dakle bili smo sporiji nego što smo htjeli. I to iskustvo nam... 2 godine se ništa za nas. Da, vi ste još i više. Još i više, ali ono što želim kazati, te sličnosti između Hrvatske i Makedonije su tolike da čak i taj aspekt razumijemo bolje nego drugi. Така. I nije sigurno dobro da se zbog bilateralnih tema gube godine i mjeseci i vrijeme integracije. Tako da ova situacija u kojoj smo sada, a osobito nakon 2019. i dogovora koje podrazumijevao i ustavne promjene u Makedoniji, dakle dogovora sa Grčkom, da smo u poziciji da sada ovo pitanje koje treba riješiti, a to je pitanje spominjanja bugarske nacionalne manjine u Ustavu Makedonije. Паралелно, извинете што ќе ве прекинам, паралелно додека Бугарија има доставена унилатерална декларација во Брисел, каде што јасно го негира македонскиот јазик. Dakle, to je jedan primjer kako teme koje su bilateralnog karaktera mogu komplicirati proces integracije i uvijek je, nažalost, nepovoljnija pozicija one zemlje koja je tražitelj, dakle onoga ko želi u Europsku uniju. Onda svi ovi koji su s druge strane stola donose na dnevni red one teme koje su bilateralnog karaktera. Mi smatramo da to principijelno nije dobro i da treba pronaći model koji će pustiti proces integracije naprijed, a ne ga zaustavljati već na prvim koracima. Jer vi ste sada u situaciji da ste otvorili prvu međuvladinu konferenciju, da traje proces screeninga takozvanog, to je analitičko ispitivanje sukladnosti zakonodavstva koje je usvojeno do sada u Makedoniji sa pravnom stečevinom Europske unije, dakle jedna priprema terena za same pregovore i za daljnji proces harmonizacije zakonodavstva. Ама не можеме да отвориме кластери. Tako je, što daje nekoliko mjeseci vremena da se stvari pripreme i ja vjerujem da ta promjena metodologije koja je onih 35 poglavlja, kako se zove vaša emisija, okrupnila u nekoliko klastera, učinila ih
cjelovitim, međusobno bolje povezanim, da daje šansu zemlji koja pregovara da ide brže. Međutim, metodologija je takva da i onome ko hoće malo usporavati proces daje mogućnost da stavlja neke svoje rezerve ili primjedbe. I s te strane ja očekujem od političkih stranaka institucija u Makedoniji da prije svega pokušaju naći konsenzus oko tih ključnih tema. Hrvatska je primjerice, kao što sam danas rekao u svom govoru, kada je vodila pristupne pregovore, imala jedan nacionalni odbor koji je bio u Hrvatskom saboru, u kojem su bili i predstavnici oporbe, i predstavnici vlasti, i predstavnici poslovne zajednice, sindikata, akademske zajednice, dakle svih dionika. Predsjedavan od opozicijata. Točno, gdje su se nadgledali pregovori i pratilo se kako taj proces ide. Nama je bilo puno lakše tada završiti pregovore kroz politiku konsenzusa. Dakle, postoji jedan široki savez za Europu koji omogućuje u tom trenutku da i neka zahtjevna politička pa i sektorska pitanja lakše riješimo nego da su ona postajala predmet političke utakmice između oporbe i vlasti u tom trenutku. Dakle, to nije nešto epohalno i revolucionarno, ali je bilo korisno i u tom trenutku moram reći da smo imali ta dva konsenzusa. Onaj prvi konsenzus 90-ih, a to je demokracija, država, oslobađanje okupiranih teritorija, a drugi je bio NATO i Europska unija. I u tom kontekstu Hrvatska je kroz tu politiku konsenzusa međustranačkih dogovora radila velike strateške iskorake naprijed. Северна Македонија не може да се пофали со оваков тип на консензус. Денес имавте вие средби со опозицијата, исто власта. Какви се впечатоците? Има ли шанса тука да се седне на заедничка маса и да се разговара? Гледаме дека тој предлог за модел како хрватскиот устав беше веќе одбиен. Кои сте чекорите натаму? Чувствувате ли можеби дека има енергија за да се работи заедно? Pa ja mislim da je stvar, naravno, i u prizmi predstojećih izbora. Dakle, izbori u Makedoniji, predsjednički i parlamentarni, su predviđeni za nešto malo više od godinu dana. Više kampanja praktično. Nije još, ali skoro. Dakle, kad su izbori nekako na vidiku, onda se pozicioniraju političke stranke sukladno svojim programu, agendu, preferencama, sondažama, ispitivanja javnog mnjenja i naravno da svako traži svoju poziciju i svoje biračko tijelo, ono što želi poslati kao poruke. S druge strane, meni se čini da postoji spremnost na razgovore kod svih. Dakle, to je ono što mi se čini da je nesporno. Samo je pitanje tajminga. Da li će se ići prvo u pokušaj promjena Ustava i dogovor ili će se prvo čekati izbore pa nakon toga. Dakle, to je iz onoga svega što sam ja danas uspio razabrati razgovarajući sa svojim sugovornicima ključno i temeljno političko pitanje gdje se stav vlasti i oporbe razlikuje. Така. Ке се навратиме на односите со Северна Македонија и на економските. Меѓу другото, споменавте околу промената на методологијата и новиот развој на политиката на проширување на ЕУ. Колку оваа ужасна војна што ја сведочиме оваа година, руската инвазија врз Украина, влијаеше и на овој процес, меѓу другото? И како воопшто влијаеше врз Европа? Pa što se tiče posljedica globalnih, a i na Europu i na naše države ruske agresije na Ukrajinu, mislim da su one više nego vidljive. Dakle, došlo je do energetske krize, došlo je do prehrambene krize, došlo je do inflatornih pritisaka. To je utjecalo i na cijenu života naših građana, dakle i socijalne situacije i ekonomske situacije i reperkusije su bile jasne. Mi smo kao države bile u poziciji da, osobito kao vlade, interveniramo. I ta politika državnog intervencionizma, ja mogu reći da je svojstvena nama kao vladama zadnje 3 godine, dakle od COVID-19, mi smo u Hrvatskoj sačuvali 800.000 radnih mjesta u privatnom sektoru jer smo kao država platili plaće radnicima u privatnom sektoru. Jer smo spasili 130.000 poduzeća u privatnom sektoru jer smo im omogućili da plate manje poreza, manje doprinosa, davali smo beskamatne zajmove, praktički svima njima osigurali da ne odu u stečaj, da zadrže radna mjesta i da premoste to razdoblje pandemije i ostanu na nogama. Isto smo uradili u vremenu ove energetske krize
Ostale su iste cijene plina, iste cijene struje, smanjili smo i subvencionirali cijene naftnih derivata, smanjivali stope poreza na dodanu vrijednost, ograničavali cijene prehrambenih proizvoda, davali direktne potpore hrvatskim penzionerima, poljoprivrednicima, ribarima, nezaposlenima, onima koji primaju socijalne naknade, hrvatskim braniteljima, dakle svim ciljnim skupinama kojima je trebalo pomoći smo pomagali. Naravno da je ova situacija na određeni način djelovala negativno, ali i pozitivno. Ovo je bio negativni efekt. Pozitivni efekt je bio da je u proteklih 9 mjeseci Ukrajina dobila status kandidata, da je Moldova dobila status kandidata, da je Gruzija dobila status kandidata, istina kondicioniranje, da je konačno i Bosna i Hercegovina uz naše snažno zalaganje dobila status kandidata, da je Kosovo podnijelo zahtjev za članstvo, a da su Sjeverna Makedonija i Albanija otvorile pregovore. Dakle, kad gledam institucionalno, to su ogromni iskoraci naprijed. I zato je jedna od poruka da ovaj trenutak za političke aktere u Makedoniji nije nebitan kako se razvija scenarij sa drugim zemljama. Dakle, ovo je vrijeme dinamike. Nije više da su vrata i ruke potpuno zatvorene ili prekrižene. Dakle, trenutak je malo fleksibilniji i trebalo bi ga iskoristiti. A što se tiče ekonomskih odnosa između naših dviju zemalja, mi smo na razini razmjene oko 300 milijuna eura godišnje. Evo, ja sam danas imao susret ovdje sa 15-ak čelnika hrvatskih kompanija koje dobro posluju u Makedoniji u različitim sektorima, od energetike do prehrambenih proizvoda, i svi su ovdje zadovoljni i mislim da je uspostavljena odlična suradnja. Mi vidimo povećanje trenda dolaska makedonskih turista u Hrvatsku, bilo ih je skoro 50.000 prošle godine. No i sezonski rabotnici koji što upravo sam to htio reći, sezonskih radnika koji su nama izrazito pomogli s obzirom da na tržištu rada u Hrvatskoj nama fali radne snage i u graditeljstvu i u ugostiteljstvu i u turizmu, i činjenica da dolaze mladi ljudi iz Makedonije u Hrvatsku je nama jako dobra. To su prije svega ljudi koji razumiju jezik, nakon par dana u Hrvatskoj svi se brzo prilagode, jako su dobri radnici i mislim da je i njima dobro i nama dobro. Da kraj samo ќе ве прашам за Европската унија, се уште имаме да издодиме пат за да седнеме заедно, но во НАТО сме на иста маса, седиме таму заедно, таму сме сојузници. Колку е важно НАТО членството во вакви бурни времиња, геополитички, и колку гледате опасност од повторно пораст на радикалните сили низ регионот? Гледаме дека партии кои што имаат навистина антизападни, антинато профили, не само кај нас, туку и во соседна Бугарија, низ регионот, повторно имаат поддршка од граѓаните. Колку е опасно ова? Što se tiče našega statusa u okviru NATO-a i Makedonije i Hrvatske, dakle mi smo saveznici, pogotovo od kad ste vi članica NATO-a, nama je to drago, nama je bilo drago da smo ušli skupa još 2008. i 2009. godine. To je bila cijela ideja, nažalost se to tada nije realiziralo, međutim članstvo u NATO-u daje nam veliku sigurnost, daje nam kolektivnu sigurnost i automatizam koji postoji među svim državama članicama NATO-a po članku 5 Washingtonskog ugovora, ali ono što ste dobro naznačili je da se mijenja politički pejsaž u pojedinim zemljama. Postoji itekako veliki vanjski utjecaj i na izbore i na financiranje političkih stranaka i na političke narative. Puno je dezinformacija koje dio naših građana i birača ne može razabrati na prvi tren da nisu istinite, i tu se vidi i vanjski utjecaj. I naravno da mnogi od tih političkih aktera imaju izrazito antizapadni, antisistemski, anti-NATO, anti-EU narativ, ali ipak ja vjerujem da će i u Hrvatskoj i osobito ovdje u Makedoniji prevladavati političke stranke koje jesu ono što zovemo mainstreamom, koje čvrsto stoji iza temeljnih vrijednosti i demokracije i ljudskih prava i tržišnog gospodarstva i vladavine prava, a uz to poštuju i međunarodno pravo koje je itekako prekršeno od strane Rusije u ovoj brutalnoj agresiji na Ukrajinu. Ja sam bio prije 5 dana u Kijevu i u Buči, drugi put od kada je krenula ova invazija u veljači prošle godine, i Hrvatska je dala snažnu potporu Ukrajini i politički, i diplomatski, ekonomski, humanitarno, financijski i naravno vojno, jednako kao što je napravila i Makedonija, i smatramo da smo tu na pravoj strani povijesti. Благодарам многу за интервјуто и за пораките. Благодарам вама. Следната недела се гледаме повторно во стандардниот термин, среда, 21 часот и 5 минути на македонската телевизија. Следете на.